Nalo fata. Pakelo e fo I ke o ni kula leas. Ia ole a failo kula na pe o na fisilia fo. O se kasingi o kulo ke kia mtanga venga lesa na lu kasi ai male mako Ofisa Leoleo Samoa Australia Police Project. Ole konfaile inga ia hire maise mako media consultant. And the purpose is ole advisor is to really so as part of mako communication strategy inga ia fa'alawi lua le ngaka le kulang ngalweng fa'akinga ngalweng, but also to reconnect ia ngalweng I ngaka fayo ia with the media so that the information relevant le na ia le ona silfia malo le kunu uliwa la te fatino ia fa'amuele le fa'alawi lua ingo Mataupu ile so that consistent life ile approach in to have someone relay stats say for to all the media personnel similar to the approach les fatino nisi photo Samoa Solo no wingala e no toi fo ia tatou press conference fo ia vai yaso ma fai tatou press conference o tu na na toi ole no ta ingana le mkanga wenga inga ia ma fai o ma fatino ia tu langa press conference na fa fai mo fi le tu ina to o fa mtalanga I Mataupu and also ia ole titilo mamawa ia mtanga wenga ina ia ma fai ona fa'alawi loa isi ngalbenga fire tanga ele o silafia ina malo le tu so o baina na le wa kikilo ni vaika le wa mata fa ta tio po kala me le ya sa le wa o mai ona fa kingo ia fatata no male Samoa Australia Police Project ya le wa hire mai ia le media advisor she ole umil teni le wa mai ele advisor ngal women tanga women's full value masina so if ayala sina umil teni le wa fa no mai ia se tasi foi te tonu te meta ile sa ngadwe foi as part of the media personnel le wonga le ni na tanga women me later Lau fionga ole tulanga foi le ta penanga malol malo ia malmutanga luinga I tato tutu atas o ole wa mai foi ia fa mtalanga tulanga foi le fa tatala no ole no tatala o tato boras ona ole fa mo na va ole au me tato tanga tama fa foi tato fa na tuina le onos foto sanga le se temi pupu umana Papalii ai ole tulanga lava ia tapenanga Leoleo o la se tulanga o ia I teni o lava malo ole tula I whaalo masani ai au la fo I fofuanga mitanga luenga I le tulanga o sauninga ia o le tutu atas ia faftai ole tulanga ia tapenanga mitanga luenga ia ole fo ua matalia ia ona tu fatasi ia le I lato le afape on fatino ina le tula I whaalo molewa savali nei de lova ia so talu na mata ia kolimina le guard of honor o tapin pinanga fo entanga venga ina ia fato tele ina le afenga venga ia pe famuena lesa la iona malolo uma ia na venga na lo ai fatino lava ia le recruitment process entanga venga ina ia mfaiona o oina ia the new recruits o le ia fufuanga wale sa antalia le recruits le alu taimine e mai ia pe fa ufo ia new officers ia ile fai umome ia fitawile le ia male antalia o le celebration le unusuto sama o le tuto tasesano o le fo ia in the pipeline ia nisi wa onga pe o fofoina mo le vai nei le tactical squad ia o le fofoina malanga mai fo ni fai onga mai faf ia o tapenanga uma ia
ele ngata ile ingaluenga masani o le fatinu le karafona, but also o le titilo mtanga luenga ile tuinatu le pupuinga masani. Ele imailoa iai ia po iai foi ia ni fuafuanga kabineta ni malo whaalania o le awhapeona whai malanga mai. Ia ai ona tawhai o ia tanga luenga o le puipuia le o malo e whai malanga mai ia le ua iai tapenanga ia tanga luenga. Ia ele ngata la mo malo ia ai ia whaawau pia le tūlanga o le puipuinga o le tatou atunu i le whaiwaita. E tofia, e fia sao whai toa ia o le tau resource, manpower resource nege. O le taimi nei, o le au whainga ato o le tanga luenga ua iwa se lau man tupu. Ele itaitai lava o na au sia le tanga luenga ia le whainu mera o le au whainga luenga le ua talia mai lo ni whaapaapo le structure. O le e awhi man tupu le au whainga le ia ai... Na o Leoleo lava ia pe au fia uma se vili. E au fia ile au whainga luenga ato. Ai ono tūlanga i le process and tanga luenga i le recruitment and selection. E whai sina so that way ia manino ma whai and tanga luenga identify le leia i lato i whainga tau aveina ia le ngata lai le le recruitment process. Ia o sawhela i le le taime ia o awina ia. So e whai singa fo i process le tanga. But o le tūlanga na, o le tapinpena iai o le titilo i le normal duties ia o le official duties during the independence. Ia o security la ia i malo whainanga mai. Ia MSF o nisi fuafuanga malo i ke oi ni po kalame. We are not sure po i se fina malo e te whaatino i si tūlanga pe o le kako miringa haima sa ni whai. Ia ono o le tanga lenga fo e whaatino ina uma ia whaamu pe a whape i se fina malo. Ia by so far o le focus ale ia o le guard of honor, ia o le tactical team, ia ma journey duties. Sa ia trainings wa ia le whape o mai ia nā tō mai o ia i se tūlanga whaile le o se whainga paanga le mawai le saswani le po o le lawai hai al tatou tunu uilungo e cost lawai e whai tātou pe o se saswani mai atunu ui whawhaianga i mei trainers ia i train kako o Leoleo. Ia o le sila fia o le tūlanga le o le whainga paanga whaawau o le mtanga wenga ia malimano foi o Amerika. Pe on sila fia o le sai ai i le tasanga lua fasuma le iwa. Whai unga le tasanga lua fasuma le iwa la mtanga o le lua whelua sifulu le sa ia le donation ale malo Amerika le mtanga wenga. Ia le foi sa whai malanga mai e misi o whai a unga. O le ala kuso le a unga na le whaawau. Ia le foi la utoi malanga mai e ia whai a unga ia le e fuafuaina e taunu mai le whai unga masina me. Lau sunga pari o le tūlanga whaile le whalawlawe le na tūla i mai tawhawha le whai unga vaiaso. La mtanga vaiaso le la sa. O le sei wha manino a ma whalau tele mai po le a atoa le tūlanga mani mea o he le fo i Mataupu. Ia. O le taimi nei o le ua mai a ona mōlia mtanga wenga ia tanga fo e Venus Food Tasi ia tausanga le matua mai le ala le whanga o taftaf. O le tūlanga le iai ia o le ua mōlia i le murder ia ma le lua council le attempted murder. E ona o tūlanga o le whawhita o le whaisa tūlai mai. Le na maliwe se tasi fo i o ali i talavo ia ai tauwhia e se tasi le whanha. Le sia o le totoro le sa fie lea whawhitau ia le sa mai ona treat ia la wa release. O le accused, lima so tasi tausanga, sa, was he part o la waenga ia sa whaile inunga awa po o ia e sau mai le si o le nuu? Ia o le o whamtalanga ia pentuina mai e le vaenga susu. O le tana lea ele i a fia ia pe sila fia o ali talavou ia e o mai le situ
i lutu whang. Ia le sa mai ta ele mi te whau i le sa ia pe o le na tula i me whawhita au le. So o le tali fesili le ai ele. Ai tō whia la tō sa iai tu tono le taawale le. O le whamtalanga le o tuina mai ia e tō tolu ia tametia sa. Le awhia i ma sitama le una liu. Le la was sketcho le Mataupu ile wala au le so lusi utasi o le masina ni. O lo tau fia pea e sanale a le miso utasi tau sa matafta. Se ia o le so wala au le Mataupu. Le fo pe wa talo na file lockdown ko ile la tato mai le so e sa kupungi la sa tula ma o ta au mai pe o le oto ta tala pe o le fala la mo le lo tula i mai ile aso sa. La se foto ma pora pe o mele na fa lockdown pe sa dei pa pe ta uri ya ale pe o kala o tato sa le pe e lo to ya nga i matafa na ri tu lai bil fala na se sila po ile ne le tanga ba ni tu la ngala le sang le mu e o ma to e ta puni le sa la so sa pe fa o pe ba te mo fasi ia te tono le ese malo si anga tanga le tu la ngai o sa pe o le o vai ngai o lo fa pe ona tu ina mai ta wala mai le kapineta ia tu la o vavao ia o le covid ia le fo imanino le tu la ngai ia sa ia le fa to alau sulu ia etelea ia there's quite a lot of factors in Mataupu ile ono tu langa o le maita wina o le sa tango fia le ala malusi e peia o le sia tu langa na le ave fa mafantanga lwenga ia matam fai lava ntanga lwenga e longo puia ile malo le tunu ia ele o fa pe o tu langa te Mafua'aga fa sa ia responsible le malo le tunu o tama faina a malus ia te langa le fo usi la fia le sa ia ile se singa le ale lika polinga fa ngaso ia le fo ia results ia pentu ina mai le swas ile la to fo ilo ia tu langa na e fa tu ina no malo le tunu e titi lo i tu langa vai mai e mesena le malus e fa mauni o le robo fo ila sa tama fia ila to la sa o le terminela ile tele ia lo fa mawino le sa fa tama faina le malus ia ele ese clarification o le tsunanga foi le ile i tato maliu le ai fa tani na base fo mai foi le fa pitoa mo tautonga o maliu ia i Mataupu le o pendi le fa masinonga ia la se tana mai wa pe o le ma wa mai o le pe tau fi uto ia pe moni le e o tema fasil ia o tu langa ia le tama fainga o le se sosoani se fo mai fa pitoa o le wa fa atino ia o taia fa atino le fo no tanga ngo Leoleo o le Ofisa lo ia sili o le tanga venga vai fa ia mantanga venga fan o se fo maloloina o le tama faile fa talanoaga ia se awala fo i mo se sosoani ina ia fai ona fai malanga mai ai ia se fo mai fa pitoa o le tulanga i tino mali ia e pe ona ia le fa ngaso longa o le onga luenga fa atino ia e tuina tu ele mtanga luenga ia le coroner's form ile Komesina mali ia ona sawaila ia le na ia directed ia pe tafia ina ia fai ona fa atino ia tulanga ai ole pe ole nano ta inga tanga luenga ina ia vave maua se fo mai fa pitoa ia mfai ona fa atino ia tautonga ia ma Monalisa iloa ia tino ia ma malele tunu le tafia nei le falma intoto e fia ia tino maliu i falma i fa mano o le taimi nei ua fitu le fa inga la ia to fitu ia tino maliu mai le masina o kuso le tausanga tene o le lavai ta tausanga ia sa le wasa vali le masina so ele foi ile ileva ona fai malanga tu ia fo mai fapitua ia na malanga mai sensa
ia le sa latou faatinoina uma taʻotoga o isi tino maliu ia ai ona o tulaga e le faapea a mai taʻotoga ona mai ai le maliliu o mamala le tunu mai faalalavi tulaina ia le felau atu e accumulate ai le faaiga le ai o le hopefully o le fonatagaga e au faamautu ai ia le fesoasoani le pei ona galalue mai ai le matagaluega vaifa ala se sila matagaluega o vai pe e whengitai o tūlanga ni ai mai se ala o mainga o se tangata whanea mai whako. Ala se tilo po se sila o tonga aluenga. I le wawe te tawa eno wha atino meni o tau tonga o i la tau ni e maa liu. O no lau wha ali le concern o whangasinonga i le umi e mata atio. O la se si. Ia o le naunau ta inga ntanga luenga. Ia wawe ona wha atino. Ia ai o le mana amianga le iai o se fo mai whapitoa. Lea lai a ona tuwai ia o le taiminei ia o le ia si we understand o lawa ia si teine lea o lo o a o ngai le fio lea. So hopefully ia e mai a ia o mwhai e loana pa whai ngofie ia le tūlanga sosoani lea mo le fo i pitola a. Aya, what's the possibility o le invest wawa ia mtanga luenga isi ngā tapi o tunu whako invest is ngā tau nawa pathologies to look into toinga me expensive eh? Yeah, it's o le process o le field le it's quite very expensive. Ona e le o Apia it's such a specialized area. We understand for limited le ia forma i whapitoa pathologist in New Zealand o sani. Ia ai o se fufuanga na le tau titi lo nitanga luenga. Hopefully a whapea e mai a ia le Police Academy le e watau i se space e whawhanga. Ia ona ia le se te whatino fulen whatatanuanga ma tūranga maro whatau. Le drug case. Ia, whaman mole aro, whionga po las tūlanga wa iei le, tūlanga lea le investigation i runga le Leoleo le whai Leoleo i le maua drugs. Ia, o te iloanga le sa wha ilo atu e le ia tau before ia nisi tōtolu ia wa mai a ona whaatino ia disciplinary charges. Ia o lewa ona i for the process o tūlafona. Ia le sa tuu iai ia mona serve morianga. Ia matou ia yaso e tali mai ai. Ia Leoleo tuina mai e tau whaitite e umai i morianga ale professional standards. Ia le foila was scheduled ia le Lagolago tribunal. Le whamoimoe whaiunga nā sina nei ia e whaatino ai ia le tribunal mo le tōtoru lea ua mai a ona serve ia. Ai o lo whaahua au lava ia susuenga le PSU i isi vaenga ia le sa saulilisi sa tuina mai. O lena maua le sa i le suenga maluan whaitalo i le mo se tio tūlanga. Na se tūlanga wa iei o awhia se promotion na Leoleo lea. Ia o le taiminei e o le process fo ia whaia sina umi. E mai a le suenga ia ona whaatapena lola ia lea mo whatatanoanga ia wanoa. O lea lai le whaatino ina tūlanga o interviews. Ia ona whaamautu wai lola ia lea o le lisi fo i po i lato la whapea ona si iti o lato tūlanga atofi. Ia ai e ana no te inga pūlenga ia a whamai a uma ia le tūlanga le. Ia ona tu ina te fo i la i le whiunga minista mo sana i Leoleo ia ni se fo i ia le talia ina le tausanga tanga ringa i whatino ia titanga o tūlanga atofi. Kasi ala pesili whamon mole pali iman hula mola wanga o le tūlanga whale o koe reinstate mai ai ia ken committee. Ia manisi fo i momu aku ia ken o te iloa sila fia le fo i wala o iai ia whaasea fo i le tūlanga o toe reinstate ai nato. Ai mai se ala pia Mataupu ile a ken ono lena ilo o malawa lena o te whangasinonga le tūlanga. O la tonu lawa le process kamba whainga koe reinstate mai le ngakau ken pato e la tonu ia taipe o Filipo, Malisia wangai mo te whaamanu. Ia, o le tūlanga ia i au whainga luenga nitanga lungo Leoleo.
o ia le disciplinary process ia le sa whaatino. O whaatino e molianga ia e peifo o ali I Leoleo ia le ko suspende whaatalia ia o ken fo ia le sa suspend ina ia talia ia le process le ngata su enga le PSU ia a o se iloilonga fo pe fa pe serve ia na molianga ia ona o disciplinary matters ia o le iloilonga o amionga talfianga ia le lawa mai ona whaatino pe fo ona whaatino ele ia tawa ele masino tuana ia tu ia le sa mai le su enga le PSU ia ma serve fo ia molianga o le li le wasu ia ne luntu langa talwa ile fai unga le acting commissioner ina ia so le mai ona serve ia sa yo ina ele ali Leoleo tu langa fo yo o lana mionga sa atino ile talfia mai ia le lawa fai fatino ile longa le acting commissioner ia ma reduce ai na tulanga tofi mai le inspector le wa sa tini ni teni Haftai tuli loa toa le wa sa no watalia I o le Leoleo ia ana fainga le tulanga la le tula fono le sa le fa no one is above the law it's just le wa fai le fai unga le pisa ui but le tulanga ia le tula fono where does that lies o lewa wo to fai unga but it's a very serious offense le sila for ia Komesina telo ta apu ia to va to va ku yo but this case is a bit different o lewa io ia ken le Mataupu but lewa fai o to fai unga rather than taking further steps for the criminal side ia o te tonu o le susu enga le nei lua manga sa fatino ai sa tau fai en tanga le okay one being criminal and one being discipline. Taluai ia ona e foi ia process al Komesina e sale fai ona familia le e fa sanga le Leoleo le tulanga na if we have insufficient evidence wale fai lola na to ona fatino le criminal ia le Apia a final criminal ia work neglect ile o sisu enga ia mionga ia o le la wale sufficient ia le criminal ale o mafai ele sisu enga tulanga na mionga faalia le wa io ina ile tala fenga na mionga o le pe o le miana fi feminino ia onga o le process le e masia ia tangata fenga wenga tanga le Leoleo they are subject to discipline and they are also subject to criminal but of course ole tulanga le criminal also is enga town fa atino ia fa maliena fa Komesina beyond reasonable doubts e faya sina mo lungo le tulanga le ana fa pea lava ia ni mau fo e fa maunia we would have pursued the criminal if we do that I tangata fenga benga umantanga no Leoleo unfortunately wale mafai ia le la u fa nga I lola le discipline ia le ua fai unga le Komesina talua ia e tuina mai lo tulanga tofi mai le mesaia e to fo ila lo sati e to fa manatu ia le amionga tsa ona perform mai le tafena ngantanga so lo tulanga tofi la ia ole la tu maua ia se langa fo iwa ia sisi so he's now subject to 2 years probation ai fo ila nisi fa fita uli ia mionga wale tafenga ia fa malolo mantanga ko kasel ofisili vaenga le fa mole o fa unga ia fa assistant commissioner tulanga le ia ken el pa amata ele o le avano le atatala le fa to o isi fo Leoleo ia na fa malolo tulanga fa pe e toe o mai e to e anga ele ofisili le tulanga o le kene le fa mani me lo fe le tulanga le se tasi pe le lo tu au pa pe le wa ave ia na talo sanga yo lo Ofisa unfair termination then this is all based le ko pe ko langa mai mo me nei ono fa unga ni wa fa ile tom tama
isn't that a concern for ile tau mtanga luenga? It's an open door with them whaina toi au mai Mataupu isi an whaamalo. I think ole vaenga e mana fo le tulanga nei, just to clarify. Ole ese le whaamalolo ma le suspension. E ana suspend le tangata whainga luenga ina ia awana i esunga influence le taimi whaisusu e nga internal tanga luenga. E subject la le suspension, I ruling si ale Komesina. Ia o le ua mai a suspension ia o le ua umana ave ia whai ungo le iloilonga le Komesina. Le ua toi whawhenga luenga mai e ua toi fo I tuilanga tofi. O le Mataupu ile ia I tu au, o le tatununga ia mtanga luenga, le isi manu si anga mtanga luenga I ta ofia mai e tangata whenga luenga. E fiadu nei e pursue pe frontosi le fio le sa ele Mataupu ile tupa. Le foi sa pursue e tupa ile court, but he was suspended in sa whaamalolo Komesina ia le na rule mai le court. E toi whaafo I me whenga luenga. We would treat the same for itu au. E alau pia la tau e o le whaamisinonga. Whai mai ale whai unga le whaamisinonga. Ia o toi e foi se si iloilonga ale Komesina manitanga luenga nei. Malo whaatai. O le tulanga whaile le au tato iei pe I maru o lo iei e whasea mai le Ofisa whaamisinonga po le whaatonunga whai mai e le fionga se tasio o whaamisino. I tulanga leo handcuffs. Le abatua ia tangata fo ia tawhia I tono le potu whaamisino. Ona la o al taimi tula ia I tono le pā. Au le handcuff al tangata. O mai ason nei sa o iei le criminal mention. Le whaatonu mai I tala I se le handcuff I se tasio o ali I sa tawhia o le tula I le. O le ale tulanga tonu a marisa o le metauna iei lau fionga le Komesina Lagolago. Ia, malo whaftai o tulanga I handcuff. O le Mafua'aga ole ona sa titilo I mtanga luenga. Ona o le safety ma le security o ali I matamaitai Komesina. O le peo tulanga na wasui fo I nei vai tau, wasui fo I le marama na maanga o le manu le tunu. Wa tele ina titilo I lunga Facebook ma o le titilo mtanga luenga. We want to provide that service ina ia secure le ia Komesina. O le fo mai asa whaatino le whatatanu mtanga luenga ia na Komesina. Ngon whailoa ia tulanga uma ia. O lo it's open to I Komesina. Le discretion mea a whapeho o tutono o lana potu Komesina. E whina ngalo le Komesina te tala handcuff. Ia te tala lea. Ai ona pe untau sisi la I o I whale Komesina e mix whaakasi ia mamalo le atunu o Komesina ia mai lātou ia o solitu la funu. O le ai ia na nota inga mtanga luenga ina ia provide le security le not just for members of the judiciary, but le mamalo fo ile tunu e mise o tau le tu te anga ia. Ona o mātou titilo na o tele fo I suinga o tele fo I mawhawhau. Wa ese fo I mawhawhau mo tangata. As long as o le wa ye se tulanga le ia aware fo I lātou ia wa solitu la fun. O vaenga ia le ia mtanga luenga ia puipui ala tunu na te. Malo whaatai. Whamanatu ai le International Women's Day I le Lagolago. O le tulanga whaile le pe ave ama whauwhau tangata ia Mataupu umawhoi. I le tulanga le tulai mai o tamaitai. I to whina. Ia ma le tilo mau mai whai Lagolago I whafo. Ua e tonu a lau fionga le taimi o le besi o le atunu. Mai lava I le taimi o le pālota. Le ae tau fōfō lau whaafita uli. La sau na ngona I le aso whaamanatu o tamaitai. Ia e mai se fōi. O sautu ua lalo. Ia o se pae ma le auli. Ia ini a inga ia ma le tātou atunu. Ia mana whaftai. Ia o le mua o le tūlanga I activities for sa atino ntanga venga le aso nafi. Ua masani ntanga venga Leoleo pe o le International Women's Day. Ia mai tamaitai tonu. Ia o le swinga ntanga venga tasanga ni ua le a mai tamaitai tonu. Ai whaatino lava e tamaitai ma unit ese ia le lātou celebration. Ono le mātou titilo ia o le theme o le International Women's Day was break the bias. Yeah, and we've always
fo inga pe asolo le mai te mai tai faila to fatata no ia ai pe tia ia ali ele o ia se recognition if atino pa ona fila o le sa fatino o Mataupu ile section mana ia activities o isi vaenga ia o le sa amaila to special guests ia o isi vaenga pe o sala fai ia sa fai le la ko parade fai mana to pokalana a post ia sa tofu al vaenga mana ia o masani ia e fo ntana ring o tau sang o le International Women's Day e we ai limiti a fu te maita ia ona nafi ele i we te maita ia no we o mai te Leoleo tama ia e vaenga ese ia ona ole no ta ingana to really mai ume te tonu ia ona ole na wenga nei i tonu ole na wenga fa Leoleo e mana o mia ia le ngandu fa atasi o limita maita e mea le tene e mea le tama a paleni la ia o progress le mitanga le ia pe ole tulanga na le sa ele fa mo na fi mitanga le wale fa ese official ia o tofala e tele fo ia feedback na tu ina mai i le tai o nei ali i taita e le lato fo i suinga fo i wai ai o pe fia la involve ai le aso ia ai ono tulanga fami moilea o le safatino ai le committee le presidente ia ai se foi committee le SP1 ia pokalami ato le sona e tulanga ia le famina tuina o sao tamaita ia e fo ile manatu le ta wafo MSA ia tulanga o vai ngai no mai tawina lewa sai fo nei fa fitau ia o tato tamaita e tele vai ngai tate mafafa wa ai le face te fai so na te fa e pe ole vani no lo ta ai na ia le tulanga titilo fo i fatino na benga e o te tonu ia wa telese swing ia sana e pe tato titilo ai fo i tamaita i palimia lewa ia and hopefully ole afa awa wa pea ia le fata o si o tato tunu o le sao tamaita ai le atina ai no tato tunu ia me se fo ia ma benga ia pe me ele tana le mo Partai lo fenga Komesina Lagolago o lo Papalii i Monalisa.